Anyone person mutu kwan. Ene de atadwe si ate dene. Coronavirus yi aba fam kakra. Ye se de akwanya abeto kakra ama obi opeso yeden. Otu kwan de a AdwenepaheneTv say ne ye ba besua eye bank statement. Se na ye start ye no ye ko break kakra. Se asan ba biem bank statement menu a share video no na yon go so metie bi. Na build the bank statement se na be ya agent bi nkoje 40 million. 30 million any. Ubaswa subscribe to BeckyTv. Moment any yakwe. I like it. Yanum kosupa sini kosupun kosu no no apreko kwa wunyatofo. Enuti na Adwenepahene aka Fufu Kentenasia. Ogbo adom pempunu mu fra twetwe wuro mo bi akyere ne so ehunu. Ghana de shima Ghana TFM so for Adwenepahene aka Fufu Ken se na dan ye kan no ya hye mo bo se eyan krata asem ehu asem de oba AdwenepaheneTv so a ye be ka akira ma wanga sa okoma be dey ebe to yem menuanom ye nyine wo ho last year ena yale coronavirus yi ebe gi wiase ekantan ye na nipa ebrebe on so mtu kwan nyina no na koyen sempi eda amom na menuanom ye ka kire mo se ye se ye ma obi anyi wusika ni ne de ye be kire kwan a obefa so a se wutu kwan a how be start the process AdwenepaheneTv say sa ansem eguye tirim bibia no ye be kire ma ye akire ntuba so a ene de kwan so no subscribe to YouTube channel no send down the video bi aba won sabeka menuanom ene je semaba atadwe wosemate denne ene de ensem AdwenepaheneTv so wo de ma mo de ensem bebre ene sen yare ba yi ene wa bebre de ekotia amanfo ensem bebre de eba wiase ene wa bebre de esisi ye akwantu ho nsem eye den ye my Ghana mu den nipa bebre person me de omtu kwan enipa bi mu ewo Kuwait kana say bodo Korea na se fo mu nyina mpeso me de mo ba aburochire ha sei menuanom ensempa ye de aba na obi pese ebi o starting the process ewo aburochire ha sei ya process na nipa mpeso ye de o starting no ye be kire mu ama mu nyina ma ye de mo ahunu kwan afa so ba ye de o be start the process no ewo aburochire ha sei se na be ya da bia no wo no obi nkonkwaje usika nye de eni menua hweme menua wutie me se bia wo Dubai now pese we de utu kwan eba abrochire te se bia Europe ba na sa America baabi dia and AdwenepaheneTv say men kan kire say we start with bank statement and ebe kasa e da fa bank statement ho because bank statement no agent for bebre amanfo sika e de edi e wo ho but AdwenepaheneTv say na e ka twa mu no e ka kire say nyoma mu e go ba ye be san aba abesi so a kire mu say e kwan afa so be build e bank statement se na ebe ya e kire bebu nkoju sika nye de eni ebia no obi atwa ntro akyerew ye de se ntwa sa ntro nye de enfa enkyerɛw ebia wo Dubai na ebia contract enya nwuye obi aka acho so ebia connection bi ababeto wo Ghana anase bia me Europe ase metima aboawo edu fi Dubai edu aba eye e kan say Germany ha anase bia Spain Italy bia anase US menua sniper ne se hu bibia na je se wo sanko back to Ghana na akọ start process na dey ewo Ghana na menua no ma ni kan fa self to same we say ema mo ampese mo ye mutu kwan no menua ebia wo Dubai wo Qatar sa Asia countries no so no bia wo bia no a wo pese wo ye dey wo ba ha sei jise okọ Ghana ansa na no be nie ema contract no enwu enkan kire agent na wo no ma wadwuma no say onya adwuma no biem we sa why big mistake contract no eba ba bewu no eso renew contract no adwuma bia no oya jema time a wutumi dey e kwajo ahome enti wa renew contract na bia won so okay bia renew contract in 2 years at amount no ho no e na time na eso de kwajo ahome e wo ye my Ghana mu no na why dey wa start process e wo Ghana enti wa kasa beko Ghana wo enye obi na ekodi wanim akodi usika adi ananya me AdwenepaheneTv na me kodi usika adi me magina me advert e ma agent bia no agent a wo nim so ye papa e de ma wo no a person no start the process no na wangasa no why dey won na kọ na akọ start me de me obofo ene asoma me se meto sempa entungu fom na me nuano mo a omoso mutu kwan no nyame efa ye so na mutie futusem na omso timi ye dey ebenya baabi ye dey ejina enti ukọ Ghana saa bia 1 month na akọ home no saa 2 months na akọ home no me kire bank statement ni so bank bia e wo ho no na agedin government banks bia wo ho bia na wonim sa agedin no ukọ ho a no wakọ bia account to be your account no say be as a 1 month na kwakwa di e wo Ghana obetumi da build the statement no what as obetumi da build wo Ghana e wo honom na wa no be say yes so bank no de bia sky de FM
enyo bi o business nko a ana obi o ye da bia ne skafa ne nsem nko ana ono betima build bank statement da bi menua e bia okọ Ghana no 20 million ene wo ho ana e bia 100 million ne wo ho na sa 100 million na da akọ bi account to the 100 million kokọ bi ye no me kira how be build bank statement no muntie ne ye e ma agent mi ko juice can because our bank statement we agent betima juice ka bia be say can say be 30 million 40 million edi just to build bank statement for you. It is how sika 30 million, 40 million, or 20 million na agent bi kwa jedi no. For only the bank statement na AdwenepaheneTv so catch us say minia wa build wa de. And next kasam wa de pa. Enti yesi yentena ho emubi magi sika nya de. Eni basasa. It wa kwa Ghana na ebi akwa di holidays no. Obi onum na we mistake. The contract na so a ya catch say connection da Ghana enti bra. Na wa cancel the contract na e wo Dubai no. Dubai for muntie ni ye. Mo I can say Baron ne Bordeaux ne sa countries na nkramofo countries na wotumi from Mahase direct na so sakọ Ghana no muntie ye o contract na so a renew contract no o renew contract na e bia be ma 2 years aka ho woni da so say 2 years na da ma waka ho no wo ekwan wo mu say wotumi kọ Ghana kokọ home the 2 years na so ye no e bia ma kwan bo so me second kọ home na ye de na san bra wo ba no be start new contract no enti no wo be start new contract no sa time na kọ Ghana na ho na adekọ be do bank statement no the bank na wo kọ na government bank no menua enya emfichire banks ya wo ho ibi na ye kan wasem government banks angasa ho asem na ye de ene ye ka the bank bia wo ho no na wonim say we de government bank egu krampo na obenya usika no ho ne sco build account ye de wo ho na nya statement good ma agent bia anya de ma ju usika ni nti menua wakọ no ebia 100 million 20 million 40 million kita na ebia dakoto account mu ewo Ghana ho no ma ewo bank ho na de obeye ne se bosome na kwakọ di a ebia ne wakọ yi ebia 10 million na kwakọ yi ye no ade achi a no ade mu 5 million muntie o ade achi na ade mu 5 million akwakoto na asaka 5 million wo ho won san 5 million ko ka ho na wasan akọ ebia in 2 days time no akọ withdraw ebia 20 million tie o entem bia no agent bia na wodu sa statement we ba akoma no sa statement we na akoma agent no obehunu sa akwa we say no woni ma control ni so dada nto no ma giu sika ni obi timi just 1 week e building the statement hwe menu akwantu eyetire se otam so ya otwemu tan a nya ade a obetumi ayede akọ but e mo obi nko giu sika nyede eni AdwenepaheneTv say ye de bia no ba bia ekọ breman esem papa ye de bebrewo akwantu mu nsam de na epuka ya ma pause kakra ye break kakra because of coronavirus no afei ene asa tiesim afei ene ese be woso ye ho se ya ye be kire wo kwanpa no ama so fa so a e be boa wo timenu ya betimi just 1 week 2 weeks 1 month abuild statement anko be giu sika be 40 million 20 million edi kwa nti wey wa build wa de a agent na ono episode 2 kwan no sa ska no obetie free wo no sika na o de charge onu nti at the end of the day no sika ese ka abo no be 200 million 300 million no be 2 kwan no sa 40 million atie free nti the start bank statement nti wa hwe video we bia no share na onua be person 2 kwan o Asia countries no so no person 2 kwan bia no Anthony trim no no so hunu se sa o build the bank statement at the end of the day no ebeboa no emobi nya dey emebu no emfa so ati ase etimenua wo de sa sika na kwakoto bank honom no munte ni ye na wakwa yi kakra afrim 2 days time no sa kakra kwakotum 3 days time no sa yi kakra afrim 4 days no sa kakra kwakotum ti sa be run bank no wo da won fa nyese bia eso kokoyi kototo ne ma da bi wa yi sika no e bia 100 million da wo no yi 20 adecha ne 10 akotum 3 days time sa kwakoyi 10 adecha na de oyi ni nyina no wo sa de nya akoka ho no wonya 100 million pepe 3 days time bi no sa kwakọ withdraw e bia 50 million e wo hwa na ade mu 20 akotum e hwa na sa kwakọ yi 10 nti ubara ni say scan sa wuyi na ade bi tum enti as time goes on o build o statement na no bank statement na oyede e na o build no nti at the end of the day no wo de kwakire agent bia na onim say e kan say e ade a bank no o run ne entem bia e kwoto embassy bia ni mu a embassy for no e do visa abema straight embassy bia ni wa saade we a me kire wi wo de statement kwoto o manimu a omo enfa visa ma na statement ade kwoto embassy for animu a omo fa visa e ma e say obi wo ho a ya kire no say build statement nto nim say o me diska no ekwoto mu na mayimani diska ne dem nte bia se me maje visa nti me koye na makukuru
bank statement ni na me de ko asa bank statement na bi ade 100 million kokotum no wa anyi bi da scan de dam sa nti ba na sa wo behunu se wo no wonya obi a wo run bank no wo run statement no what ya say nti ba na sa na ya na omo doubt say ye de visa no ma wa nya de a wo kwa obesan ba back but me no me no nyina nim say ade no by chance bi na e bi en wopon beboa na de visa na ye de amount enu nti na say build statement no because akwanto ni nyina gina sa bank statement no because agent na wo no this ad ne kwakoma no ono no ebiebie account bebre a all running the statement in there bia to ba no ton ono statement na ma e wo no ni din mu no da attach wo papers no nte bia wo hwe ono no statement a ono no ekoyi scan say da make ya no da kotum okoyi no da kotum no wo ba no akoto ama bia 30 million 40 million also me am statement bibia the head amount statement no be amount no ono ni din mu aso ono sponsorship ono the two people so the head amount moro ode na yesa obuild no so eno nya odin mu nte basa na 50-50 say the visa be ma wo say fa ma wo but wa wunya wo statement na wo print na e fra kwadwo manu na wo passport mu kwadwo manu na wo statement no so at the end of the day no embassy ni be hu say wangasa original papers ombe say yes o run the bank no ntem bia ntimi nua no na yale na ba form na akwanya asa beto say obi atimi tu kwan obi atimi ya ne ope no ese ususu no utimi de eboboa ho because ye my Ghana mu ehye pa ye my Ghana mu ohye obi afaso tu kwan e ka me Adwenepahen TV nko a nko obi aye de atu kwan aba abrochire nko obi atu kwan aba abrochire aba feel the way weather ne sitie aba feel the way abrochire system ne sitie aba enjoy life ne bi e wa ha timinua start na build bank statement now build bank statement na wangasa no ebeboa wangasa e bia no be kasa Adwenepahen ne me wo Dubai na mpese me build me statement e better na ma build me nua wo Dubai a person build bank statement no be nie and online banking abu and one say wo be ma wo ankasa wo nipa akọ bank ho no na o ne manager na ide akasa ye ne panyin na ide akasa o ne kasa o be send documents bia be hia bia no forms bia ama through email forms bia wo hia bia no be send them through email to mo send them email na wa printing out no wa feel bibia wo feel bibia wi now so send wa scan no wa send them through email to send them email no be bi account no bibia ye do bank number be send bibia through email to mo send wa e ho no se wunya sika se 2 million na da kotum 3 million na da kotum 4 million na da kotum kakran sana discount kwa kotum to ba kwa Ghana no sika krekita wa wo san de ko no na da kwa kopie so etu wa enso na wo save e wo Ghana unya sika ne bia na de bia to wo ha na de bi so ye de ekwa akotum omo ompeso mu tu kwan esa tu kwan na me kire wo no how to build your bank statement enu ntine enya wadwe se bia wo Dubai na chenchina esa wapa ena di ono ne full name eko bia account ma wo chenchina esa wo nua ena do ono ne full name eko bia account ma wo chenchina esa agent bi ena bie account de edema ewo ne din mu menua emo adwene enya de enya ketwa oba Adwenepahen TV so a ensem ko twi ko breman ni nyina be kirekire mu yesen krata ho nsem no enam coronavirus ntino ye ko break kakra but say yale ne ko fom akwantu mu asan ede asan bi te be kirekire mu ye be kan nyina ede edi akire mu ne ye de start ye no Adwenepahen TV na busu ko say ye san de ye de esan ede ba bi ntu ba so no subscribe to BeckyTv e wo YouTube ho nyina benya video a e kama video ye futu sem bibia ede bibia ahwe timenua ene de bae no ye kirekire se no be build bank statement se ne obi emebu mfa so because so tu kwan a ene na kwantu no emu da ho kakra a embassy for no kakra started ebiebie but menua de me kan a kire se mo ani na ho because ye se batakali am ye hu kremu papa ene agent for webre a started jija man for ye de sika ye de edi sika no mo jiji edi ntino ontimi nya connection no kra na no so metimi aye no ajiu sika no wadi no ajiu sika no wadi ntino obekọ no agent for bebre omo shop bebre no ya de atututum so ko po obi edo connection si ne so a enko giran kwanchen enka tro bi se mehu obi ntimi introduce na ma me Adwenepahen TV me ntimi ni wanim enka se me de ko agent bi ho da bi me ni asoma me no ena mba beka wa pe agent a wo gine die a wa bie ne store kese a owo mu a ne office kese a wo no komo anim se hade me hwe nipa na me hu no e ho na ese okọ enko giran kwanchen ba bi because ko giran kwanchen ba bi a na se nipa no ko no ni ho a at the end no obeju sika di ene nipa bone fo ado so bebre
obia nso obia pese to kwan to obia pese fa kwan bi so ebu ne nuafa so but yesi yempene ene de besu an ma fa bank statement won to ba so a na support sene dan de video bi aba won sabeka nyame adoma e be se ha Germany Stuttgart e do mu nyina peace out Adwenpahene oka supre kwamra fo wa kwa bibire plan ba fo oka burumu odi putupuye buruburu ma mansan wo foto ntibidie. I like it.